sabiħa nħallu fidejk. Kif tidħol ta' britaħ ma' twil ġossok tħarġo palazz, fl-entrata s-sikra densa kbira msakra bil-katnazz, u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-skultura, u l-marta ġo fih tisħajjila ħirġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xofiner tal-kolba motti b'dojler ir-rakmat, u hekk bid-dar tratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet barrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina fid-dar tan-nanna. Salott antik motti bil-plastik, forma t-tek fuq in-nar, grandfather fuq li xini dot tħossu irijiet id-dar, u tlet it-tfal jilabu nori jistaħmu fid-telliet li joħolqu il-portiri li ħidu la it-tir fid-dar tan-nanna. Raġel bit-turban fidu pozza tal-kamin, u taħtu sanduq font fejn isakru tfal imqarbin, mal-ħajtem kurċi fiss li bħalu ma tantx issir, meta tgħaddi minn quddiem qis li trodlu is-salir. Fil-ċina television żgħir minn dawk ta' bla glu, tixelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol fl-iskatur, u isa ġoja tissa ħallik minn dak il-ktir, għaliex dal-waqt se jidher ejja b'sidġu wara l-bir fid-dar tan-nanna.